Vila Fazanka. Spuštaju ga s tavana, mog Mišiku. Gledam njegov isplaženi jezik, znam da treba da zažmurim, ali to ne činim. Oko mene krici, uzdas i cvilež. Sve se smuljalo. Kaša. Više nemam brata. Pomislim na to, ali ne osjećam ništa. Ni užas, ni tugu. Samo gledam, upijam svaki detalj. Letnji dan. Iz zadnjeg dvorišta čuju se kokoške. Prašina se spekla. Muve. Selo je postalo smrtni slučaj. Vezuju mi crnu maramu. To je bila njegova volja, ponavljam sebi godinama kasnije. Tuđu volju treba poštovati, mantram. Lakše mi je da je poštujem, da je ne diram. Tuđa volja se ne dira. Ubrzo za Mišikom odlaze prvo otac pa majka. Za jedno leto 3 lampice su se ugasile. Božja volja, ponavljaju svi oko mene. Božja volja, Božja volja, Božja volja. Zaglušujuća buka, selo vergla. Opet crna marama. Onda tišina, kao da se ništa nije dogodilo. Niko ništa ne spominje, živi ćute. I ja ćutim, ništa ne pitam. Muk. Ali slike same dođu. Fijuknu. Mišikin ispleženi jezik, očeva suva usta, majčini kapci kako trepere. Okršci. Neke izmislim, tako sklapam mozaik. Naša kuća je bila u Ljubljanskoj 9. To je bilo pre skoro pola veka. Sad imam skoro 70 godina. Život se otkotrljao. Zovem se Ana. Prve noći u Vili Fazanki padale su suze Svetog Lovre. Dan je bio užaren, a mesec skoro pun, pa suze nisu uspevale da padnu po ružama, lavandi i menti koje su se širile po dvorištu. A i komarci su izvodili svoju odu radosti, što je u konačnici potpuno onemogućavalo povezivanje sa suzama. Granda je čula šuškanje među knjigama i verovatno pomislila da je u pitanju miš, pa je poslednjih 2-3 dana provela vrebajući i iščekujući ga, valjda u nadi da će imati priliku da ga lovi i ulovi, jer ipak je ona vižla. Do dana današnjeg nije ustanovljeno da li je to bio miš ili je jednostavno u trenucima dokolice Granda izmislila prisustvo tog neželjenog gosta. Suze Svetog Lovre, dakle, nisu uspele da se sliju po Vili Fazanki. Noć je bila vrela, jedna od najtoplijih otkad postoji to zdanje. Negde pred zoru, vižla je odlučila da će ipak odustati od noćne smene, popela se na krevet i zaspala. Vila Fazanka, paorska kuća, sagrađena je početkom 30. godina prošloga veka, u tihoj ulici, na pola puta od reke Mrtvaje do blagog uzvišenja, koje svakako nije brdo, više je brežuljak, ali koji ipak u taj ambijent unosi nužnu dinamiku. Ispred trema granaju se ruže i grmovi lavande, sa strane je stari jorgovan, a pored stablo breskve. Ništa od pomenutog rastinja nije tu slučajno. Iza svakog stabla ili grma čuči buket koji objedinjuje 8 decenija postojanja ove kuće. U dvorištu rastu još i kamilica, bosiljak, korijander i razno drugo začinsko i lekovito bilje. S godinama ono kao da dobije bitku protiv običnih trava, ako su takve bitke uopšte moguće. U najjužnijem delu dvorišta dominira grm ruzmarina koji odoleva godinama. Veruje se da je on najstariji na ovom komadu zemlje. Trem i dvorište su okrenuti ka svetlijoj strani, ali na njoj nikad nema direktnog sunca. Zraci svetlosti ne udaraju ni u prozore odaja s druge strane. Neimari su izgleda vodili računa. Vila Fazanka poznata je po svojoj vlasnici, ali ostalim povremeno privremenim stanarima. Maruška, koja je danas jedina vlasnica ovog zdanja, bila je gotovo zatečena kad joj je pre 20 godina na tadašnju gradsku adresu stigla vest da je nasledila veliku kuću na severu. Ispostavilo se da je u pitanju polusestra njenog oca, o kojoj je ona znala samo to da postoji. Nikad se nisu srele, imala je tek nekoliko njenih fotografija, najviše iz detinjstva. Samo jednu na kojoj je imala 18 godina i niti jednu na kojoj je ta misteriozna rođaka odrasla žena. Zašto baš nju? Da li nije bilo nikog bližeg i dražeg, ili je bilo bližih, ali vlasnica nije mogla očima da ih vidi, pitanja su koje su otišla u ropotarnicu zaborava. Kao tek punoletna devojka, nije previše razmišljala. Za nekoliko nedelja postala je nova vlasnica jedne od najlepših kuća na severu, kući je dala ime Vila Fazanka.